Saulo Spive, malungin total marbek adro ulo ram sa Tial EPFM. Eco Paradise 87.9 na madirak 1584 AM. So lagi damdangit mo sel September 1st tal niya Sunday sils ang morning sel Omal Marathon at yang walbo mo ng rungul time albodo ngatmok kartel Omal Marathon madamal ng tangat ng yang atigel guk coordinate matigel atra committee tel Omal Marathon guk mo sabil guk mo smoditi al program al morning seguid el Sunday mga tel wen kada piorya ko sipal niya coordinator tel Omal Marathon madirak el tigel nga bordra athletics niya atoluk sa kuma madirak el ngawak la swala da nga tiang madirak lo bengeda officer fable mo sab el cross mo diesel traffic morning asel sils modal abay ma omo ra piorya malungin total ko raw el cross sab el cross maskida ko ra daital el lomso del tial sils tiang ko ra mal excited el girel poi el tia ongerul time el bodong mo tial el Omal Marathon tia ko tulungil el tokol dorungil tia mal wal lolgera tokol okyal merab lor belaw kam ko ra maskida ko ra telgibel ko ra detail el lomso del tial el Omal Marathon el adra ka kuk 2024 malungil to ta rande Omal masarat el kuk masama maradara Palau athletics sino nga kita tolu ko mga wakang artelo bangge al board member shatra mageda direk kal malungin tutan mora chip ngira mangyora ng artelo bangge danga ko metbulo ngora arsele traffic and safety for the event trail almil Sunday aktimo ko trura igel ko ra giblam mongot bokal girel tial silsimral may. As you know, last year the temle happened like in the afternoon and more club say. This time around then the cook start ngira aeroprogram ututaw. So tell route tamo ngira September 1st and maralmel Sunday ututara Sunday. So Saturday night gi mga mo karingil gilel say gidel kota route mo mura aeroplog. So tel Palau Omal akan sista for karo sa route between 2 a.m. 8 a.m. So sel 2 o'clock sel full marathon start tara erong park itangaringi el time makadomes ngaringi 17 el adem la confirm el mormur to seguid el full marathon erong park al motmur eungel ladid omito kadi del muto merbedul orior selora al mera al selablu etamra PBA turn el bedul metmura muns momito kamada la tele PCS tele gera sara shamyam nga omito kamada al say el muto bulto mora PBA guk muto turn right el bedula amalakal mora madala marine law tol dangalengal motbul mortel main officer marine law eguk obul temral mera erong seloral meta dimelimiu el mutal moradid el mutal moramiun sunwal 2 times tigel lomura eruklo selbol lewaklo nga omul tigel half marathon runners el direga los isul start erong par al moradid moramiun moram malakal eme eguk tiwan lo liwek and then ngaringi selong edel route ongedey maongewal route 10k ma 5k awagim trial because mal kloa number 10k ma 5k sales agi trial start tiro guir at the same time ra aim clock 5 am at the top der erongul trigel 5k amomitok kamda la keri ceiling garden ra top side till after intersection ng mga mid at the dimong kaltuk lang ari makon tomito korse seloral metamel me finish ra tel parking ra PNCC so other murta follow a traffic flow mende kabol katotada other mamlayan so gumter murta bedula adid et follow tel side the right side ya ukloral meto kukara right side and bedul order trigel 10k runners ang ngaringa nairi trigel diregal kukromurter erangul el mamitok ra engel adid emettu akra PNCC parking lot. Alsel tel route rogir egimo motmok la water stations and mo gairel mo tigagi drogul runners. Samto moringi ar aden ngara kulara el sel tu taul
mo assist tigal runners will give out haral mong margosalilum or legal energy drink fruits and snacks are there along the course at sel orior. So total number gi mobile el angar adam la register 502. Wow. Including rogul runners, which is about the same or little give Clora last year. Clora last year, we Yeah. say. Hopefully, أول ما جيت تلقي بالغورة مو warrior traffic ما تلاقي the clone number runners nga regal mga kade barut tunsorin mo wal bol interfere tiragal kukromurta mga magi motral lagi di goro lo bentir tigal at mam ada Taiwan alo se whether the start till one time it's sugum to 5K ma 10K runners I'll start to rogo at the same time mo kakaro sa tebil me in le angara mo ngi kuk miruringil kakaro suming le so mamar atabel tool one time hindi tiang abay for timing purpose en soadal mel talgibel aroy tel te bolo sisil time So, ang kakaraw sa temela itchel race. kakaro sa Yeah. at full ma half mal kakaro 2 hours in between Di route el anga, di kal bura pa balta. namo diak ela last Maldi year kapitli nga alsel orior. yeah last year ela sel routra last year same la niya hook adra Hong Kong el tiget certified road measure samler belar sel tamil gukmle ambassador Chow gen Chow nge amle order Cha, we say. Chow Oo. ngemle salila former president kamam adatra agitaya tumle sorira agim start teringira segi del tam mumle adra Hong Kong al mel measure ringi egel measure ra lege Dakal biota aral. It takes tumbe certifying and it lasts for 5 years. So seguido el route awal sa edros pergi ay result valid. So el atel route del belgat maklingi del adra Hong Kong expire el alira November. But kadamal ngal tangat le Australian Embassy ako kung orolo mitra adatrak esigi adal metbul me me shurarar el alir mumler seramay. So tel route ng alsa order is certified route last for the next 5 years. So next 5 Omal lagi rel dingar tegi del order. Es el So, Dios is you a distance and Dios issue. nguk tinga alsel orior Yes. mong while go back and forth in some Why routes. So, Ela seligera ngaramo sem lekot tel route tamle 2 option mle sorry ra adra Taiwan awase. So mama like city scenery ma nature. Au ul makadamlo turing ra sel order ol tawdring il bedula babeltaw. Di segi dem laring ya tel first tel Omal last year tel lo mesang alwase. Sel start adra murto tel sel order engorap togar at sel last tel half marathon mel tour sel bitara gay bishel el mor. Tia bilgol gol dangaring mentally it really affected a lot of runners. I say, yeah. Yang ramong egel kimurular adatra nga ramong ako pa start tarut traway mali tamral metmur orior seloral min namo koram tetalom se minya koran nebyot sel tamela egel kimurur nga ramong adakal certified. Right. So kukmlegol kamamra before say we want people to say that they did a full and half marathon finished it. So kumamadim na cut off time kamamra nga ramong elang Yang cut off time. So it's between 2 to 8 a.m. After 8 a.m. So kung mga nga runner hindi nga course na modakal giram lotegir. Na modakal giran nga rarala. Say ako klo ula igal route. Hindi of course other belawa siya ko tadakal swadan mo. You know if they're coming to the end, let them finish the race. I say. Yeah. So I don't think him natalgim diga katalgim pomolta kara adagi utangal mingira adal me finish ra. But last, I remember last tel Omal Tangal yung nga, kuram pero- loring niya talgibel confusion and because ang mlaring segit so I'm glad that till agida blada Yeah. ora I will help them. Sel ula I got route. Always 6 say. hours. Hindi yung say wa bo swadal mesa adal finish ringi makadamo koram area adal. Or sa temel adi kang aring hindi
Over 6 hours of mal na mo da mal na awful da. Oh, I But see. it's a personal record that which is say that gibom bas erem mu erem finish and bolo dang lisil tem and maybe next year ang try to come in before 6 hours or 4 hours ang rakle like that route. Alright. Makakura mention na Australian Embassy I'm sure ang tabto ka baby na kura ulang nga Seoul mga tmok or tial programmer al year kam kura o ay sige gid sa dira. Kamal misal around that ay gitawan ra mal imo ra tokol sendul wase nga coordinator tel bela o mal til amal katala la tokol la mul koramal feel ringi tia da al dil tingel la di try and feel tia tingel la kokle la blur bela di tel omala modangaling wal relationship pergid ma ada Taiwan so though that tilo there other Taiwan government through embassy at Taiwan al me support the event so ngarinya adra Taiwan embassy mamso la ambassador li material staff ringi of course a government president ma minister seri minister Nirait matulinggi wal kiblo older mga tmoklaga because ng tegi ko parta ministry ringi. So ngayi dawan ramal olkim selgi mo mulay kang trigi da ol involve Koror state government because until route ngar alsel orior yagim le adra track at tilun mo askra state was may mong partner ka mamme the executor tel. So Koror state government is a partner runner tel. Of course sa PNOC cell area ra tele check-in tel event tawal nga erong parga yaus pa access ra NOC ma mo partner ka mamra tagi tel kilel tagi amat maklela bela omal ay gel botokol local companies mla show interest or agi milu mong mla o ay mel was yes the mo partner anya WCTC BEM-ERMI, TASH, RIC, Surang Alensans, IR Company, PCC, Crofay, Yokohama, Ngarmid Oasis, RT Management, Sun Hills, Blue Bay, Bank of Guam, Makyat Team. Ay gigida kakaraw sa Locom Valley, la show interested tier or tawiling mo ngaring gigidalwa Crofay, Tash, Abem Ermit, they will offer a discount to any participant travel Abela Omal. So if they come in and and may participate, if they go to those vendors, ito nga yung discountable nga IR company, kung na donate a fuel voucher, kung mo assist ka ma'am, rahil bebira ayel area sa kibo mo uspe alu kung officials, ta volunteers mo assisted daruto. Ang ako black mission yung work. Of course at TMC of course tap kumbali kami ang la TMC hindi ngwak la vice president tra mga dire kagidimol sa lak kangira gidel malklo volunteer support to plalot of the officer may assistra telbela omal. And on that note, malukol gila la Palau Athletics as Mr. Swalada of course Vice President Palau Athletics, right? So ang kamkuras mo da role Palau Athletics tagi del al Omal Marathon ng ngrama Palau Athletics so yun and then akmaling na simbat to kam gila adal direk nga Palau Athletics so ngara ko na roller tira al selti al Omal. Halle before gikortil ang yakmal ang chip ngira mga dito okta maldim na ko nice ringit chip ko man sila at Ministry of Justice tirakalak tira mar at hospital tira ongra at traffic and safety ma medical team na step up ministry ra sang hospital lobang gela peace wind ma Red Cross al masingkong tigida bebira partner sa mal atigal misang clear adet mal mas arang dirang agi mal mabuto makmolobes but sulang chip ngiram bang your anyway so going back to tell question real gira lang raw ulma pala athletics ang atyang
Tial event about running. Mhm. Palau athletics mo dangali rogul wase kama madagi dim ruta tora ruta school community egagi tiawal ul makisilis buntegi ngil tora ruta elungbe alchabulu belau egama mablo lo ruta egagi del ruta ngarngi raral el sea I think sea ulma tel toya and apple ngar imomam Dira del se randa Akble mention ni wasetel marathon agiblem start tering il meruringi 2006. Akamlo dira pien osira 2004. 2 years later tanganya terul biskor emle sorry mot bokor ni magitila kalo dira start tering il end up emlok medal 13 14 years agim running. So agim meruringi before I think in segi da ulma ngal former President Tagambama ko amle reach out tal morangel former ambassador at Taiwan nom Southern ngile plus ndire galigera tourism ba ul magidire gal mo waging partner mamba national lo route tang so a national ang ul matira pala athletics tetemde sitira gi o route mga tang al sel route part ringa ul magi involved di tang gire lure lira butol ga garusel al agidi ongora al set up pra route to make sure ada agel requirement tra route ngaringi ndi ngurele la kidel imbol belur bela gai sel make sure ndi am tamal ada ngar outside the meda am tamal plus it's a tourism activity for them like if they mongil merale ada mo so merale arur ta klo tora blul ad ndi gadil taiwan adra rut blul adro gira ap tol ada dirmut ringim I think that's the main reason why ulmagi ora nong tel ngaral ngawak dia kangot gira kan Yang ini para athletics member Oceania athletics member with athletics. Jadi dia ke certification sa mama ulma. Jadi dia ke uniquely qualified wala international event. El runner tel event. Oh, lagi nganya official sa latom del mura babira a competition wa micro games wa South Pacific mo officiate. Right. Mong lagi certified nganya training ada. Para athletics gila la tora rut. So masel Kung no basta siya. til agi damral one close to travel dong lar adal wasing Palau Athletics certified el mga tmokra o white agi el program. Especially sa comes to terms like the athletic event itself. Yeah. Ling tell certified by the aims nila. Se partner awal athletics. In fact, yung agil upgraded tal race git, ang yung das one next year mo member agil elite with athletics race. Hindi akal eralir, hindi yung ring next year, ma following years, mo member agil with athletics elite races, mo ila Olympians and men mitra qualify for Olympics and stuff like that. Right now, ang tal races, ang qualify for other marathons. Mga Boston Marathon, mga Hawaii Marathon, siya global qualifying event, hindi nakal book po sa level, book sa mga Olympic level marathon. Hindi, we're working on that, book mo sa book, imara stepping stone, athletes, mera, ya, siya direct incentive, other mera, termut, termelaw. Merbelaw. I see. Okay. Diyan mo sing mal kurawil lakada abay mo sois bugun mo sel mal beredel tial el Omal marathon em kada mal ngal tanga chief ang ina mangyor man sa el kura ako kura maskida tetele like traffic ma tetele la ko the handler tagi del el Omal marathon na ko to raral gidam tingin sa last year ang mal kuram le hectic hindi kada we made it through achieve mo kada mal but to kay lesson learned kam ko ay sa kita kukura changes may kukura mo tele traffic kung Omal Marathon 2024 malungit tuta Randy malungit tuta spy tuta malungit tutal mara radio station mara ada bela ro kui ma tuguni al ada ngal sel orior aka tel Omal Marathon 2024 mlagut makli amal klol sega tra adal mo me pula sera blur orior
Lamo gila labla pulis mesois lo bangala patos negatif mesois belmamot mokla tola security ma tola traffic ma tola safety la atyal Omal. Iti ko to uli kamu mutya angasel ko tamtar sultan. Ngelo ko kalam ututaw sel sarude la kapsingel matutaw la Sunday. Nei omura to kalam ututaw. A preparation sa edukasyon omur sel sarude night. Kasi matarap sultan may kita madengel blulo order sel eruklo ngam amosim la restaurant. Rumakal rara la atau dengan konsep temla uspera rom. Tirigay dapat kalau lagi kertir konsep temla kita kat temla tirgal. Ngara kmeder ngara 500 participants bormut rara la sel mutu tau. Eda kat tirigay kita murt mara ada direct involve promot muklet programa direct mal betok. Beri tal sa bulu orior. Ma direct mo kit kertir. Tial ruta kada kwasing kabakak kelendingan la selo blue order ko la di imol pasyo hindi siya bayar maarang let tial order daga tam lango citra adal met kul di berrogo imgo ngarsel tarab sultan ngiya gila madagir kwasyo ya gila time mo tutaw ay gila maklol ko la atal mal la bakal la ral mga naklela du persegi ngara eruklo ko mo el maklol ko tutaw mga banggit sa igid mo olingit tara adara belu ma adul mo makal iko kila uspa la rom kami mo o mesrigi ko sa kali si ko la skipper sa igid sa Saturday night dagat maklida de bera erungul para kamo do oeng tikal ngala rut mal ulti dagat maklida ba at kularay do oeng tikal mo tara mo tutaw mabol total misisi abat ngere ko ko kami lamata de bora igel ko kile siya igel mo rin ang erong mutal imo erong para ka mo close rogil mo close rogil mo di akam blind mo pura alsel so mil met mul mo larwa civic center ko mabla pulis ko mot mura post office ya mot maklela ulo sa ya mo ora habertel lurior mo close ka diri ma patingal adel ngaringi tigel mo mele ka murta met pura alsel maro endang matangal alsel mo imamlas mo o maksim ringil di mo gil sige program kada otherwise sel yang ari tigel ko kora tastal tigel to ko luba kal dire ko uspe ko la morsel basyo sel Sunday dire ko mo aver ni ma ko lo mai sel mel al simra elo dingel ko singala ul metti al simra mo to ko la parking lot adra targen field am la mo do la PCC la mo elo uspe la tel ma la PCC ma sel targen field sel parking la targen field materi asahi. Tiga rogul participants may do trangal di mapara kami kay gida do ko mera erong para pag tigi ko la madera sa abasyon do sparing ilang mil gol mal bol nga niya tigi ko la umilos nga mal tamal la do niya kasi mil kasakta. Gitsel madera kasi apyo yam das model kasi kadal murtel mo la ulabid mamitok ram yun semel mamitok kang malala mal betok am tar sul basyol til mo so ispya rutri ano ba de sawa nga rin construction ni taray ma tel bitalangat mudu mga rin ali ombro lo ringi ay ge mention le ala darur taray to basam la mem la mo ge kadi kasi matamala ako toral mil mora miuns ngani yan stretch la causeway dilegal do meser ngin proteal mla hospital ngari ay ka magi mo involve to ko uspa la ro at ya karora albaklo la to pa to da way sel tamel mora sto to morgel mo da mal di kasi involve uspa la ro regal doktoral bidura kamala to kay gel mil gol garni mi dire adra targel fila te na mo dol bangela piusi kasi makala bol bakar tay kay mil gol area malakal maksak kala at dire ta ongit ton mo adra belu dire mura specialist ay gel oblin nga kularay al ngari albil bilis
mutal malot sa blay gom lamet ben ngaria amal malot ka report triagi del adal malalaray yo abang arabilis kada manghital ko tigal ngara outside del mil adra marasong el abang arabilis yung hitak tigal ko mo manghit toy mera I see. peluat May kikidal ko kwal al tugil may kikidal ko ra ku koblil nga kulara lang al sum tuk to dara kablili ring ngar adal ngara ring ko rawang ara tetelel seta tagiril ul tetrar adro gul mengalak ladang ngara nga abel to dara kablili Randia til algarima igel rogul igel in partnership mo mangala tigel ko state venture igel rogul tugil nga sa blue oreo lagi malas mel ngarinya pulis ng ngaringi Lenda kadilikan mo klot ugil abay ligay mi kret ugil labl oil al adromat tire misrak mo nga misar pulis mo igel mi kare igel dire kal mo nga radri mo mala communication na drong ulit tirakal pulis ng araral pag mo ngi kosit tirakal remote tigil ger ay up magil ger mo to akla at mo baksak le mula gal do buya dia ko kosin tigil ger mo tetele gan mila pulis sa all agim demonstrationary lang way algora to kala remote taral sa eladi mo keden to mila pulis sa to mes remote taral ni ma otobay ya sindram la pulis adi mo stationary le ya kulung la adra murtra rai la bol to kamla pulis murtra rai le kardre mo interfere la adra murtra veki da dire kal baby la ala consideration e dire kal bangela mo so smodi ay to karwa ambulance ay gupol services will provide fire and rescue since hindi nga sila blue oreo sel main first station nga bla pulis sa mo imura operational o metal maraso andami sige doktoral budula yun sa Pedra Hospital mong sabi del kupol wang raad ko doktor tigila may mo lolo hospital maya selo paseng mobile mo marala di ka boloral di mo stationary di ka gidi mo lolo ya gidale sel waiting house ra wera agabi bits. Okay. O imong global mo siya kasi malngariat talmal ni dito di obal maral bidul oreo. Hindi ka ngariat talmal lo sige tangar oreo de rut mo talo to korti ka atra rut mo to rut talmel yang ngaria mo dile ni mali pagkat mo interfere at para oreo. Tagi del tira ka lobang al mera al sel oryo kung das ang adira ko ng sera sige del safety ling sel ngara babal tabeng adira kal mering la ambulance murtal mo ngeme ya tel dingar al sel oryo tal gibel mo biotra sen mo say Mo say o sirta men dire kal ngali tigel EMT ra rafa telefire and rescue rit dire kal moringa terur dire kal mo bangel tel program ngali ako magsak ra di mala malengalara tira sa bayo mo titri respond mera ako hospital mal hospital sim No. Pahinga kam na office. okay Randy ka din aktil mo tulang maklat ka sa igil to ko raus pa lela rom ari agel sendoral bidula malakal agel establishment ng arat kulara agel dire kal las eder ko oling itir mas sa bari gukti ongit mo bangela tel adra Omal ongit kasal sa bari ko di close la selbrak club say malube ko tirilo sa ulo de lo mesalaad masum ko ra mlangwi matelang dudia kung yang dire ka bol sa bari tira krata sila dukas 2 o'clock yung black close ngel 2 o'clock hindi ka pas hindi ka adra kasyo 2 o'clock ang simra hindi ka adra mo ma dia adra mo to adra ulo tira ka gidin na mo simra bra kada yung malangarat kulara mil sa oreo kada metel kanu house ato ng alileng di okya kalmira rebulay kal sidewalk bakal dire kal mo walang ito kasi al sabari del find the way kasi limit okya kal tili mo tilaklo de lorael akmalnya dira kal waser other el angal lorenz lo ko nguna la para al awase
halit tiaguk mo affectra although del meso yusaba di tiagu mesering itibeng en by global yuringi al so mabalwada a consider del safe el bulu rabay lumatamala ade morgonya bola ka okya kal merbelawe el bola ka okya kal moray gay del bashortir ma mo de kar adalo mais el mora bashortir el letum de la sengel adam larsel el bashoringi morgonya tob del tomala magunda so en adira el global yu al nguringi igual el shobay al sugunta direct الغساو المغتمق التال بروجرام مغتمق الذكاء هذا المتمل Waise randi tiagal legal establishment prioridad diregal agilil mo diregal amo part ng stakeholders social Omal continue lo root 3 I say makadala diregal mo awri time mo awri asulir yang madrigal sel MC sel MC say home after hours tamam makada tela le morsim kada katotta del malakali dengan musit kularay Egi adire kal medenge kasi tol accident ma tol tel malam lam na du basta egi area la after hours. Dire kal si adil ko lam moringa tol morti kasi malmo so kodra rai egi tido lengi tip kasi di sa egi kasus mo tutara Sunday. dire kal mal el ngap kulara el may ngati al router a omal malora la adal mele ngalakle el bolbo ngati mal ubel kuramo yang dire kal mo kuramak nital el ice el mergid Brandanga gaida chibil masader tel close hour mara qor omda suringi lesel 2 a.m. malhobu tirigele 17 العادة تم أباس روقنو house الموغ إلا سلو مسر جر ريسالت last year التريجي del full marathon تيجي بغروش تدي 3 hours تم لا completed يعني so 2 3 4 5 a.m. mal digo within that time I say Gagid el raad el after hour ma tigagid el omur ma nga are on the road at the same time tirigal ka mo mabigik kwasit tiamal no maran maknit el timing rigo tuk tum das ra Labor Day weekend o singamal plus tell up pipa mama dim nagim aware tell up pipa was it was happening this week Metiasa last week pero sa nga kasi tiyang nga like Ebo ako dingek mutiangara NOC dirigan ngara civic center nguk mla force ka mamel kuk OC grangot albasyo for right the package pick up ra trigger participant tel Omal. Le last year mla civic center. So this year agi namu bringin mora tel constitutional hall ra because tel al state tel partner tel ala ka mamla spare tel constitutional hall ra state el mora trigal participant el metbu pick up paigal race number tier mabili for the Sunday event mong trigal mal lawrang sulir adra state ran dedik akmo malmo to ka adra dawre loban tri makmo obes hindi maldi tiugi tiang creo na siya Shinkong Hospital Shinkong Hospital amle sponsor last year like I them ne bail ra double the giveaway at the same time Shinkong at amle 83 tigane 15 last year toktang marnurs supplies that came in amle help ra trigal guk medical team that set up medical stations for the Omal last year and this year there's 4 doctors, mula 2 to 3 nurse sa Palau. I think they're coming in alakal ang grupo. Dirigal mo partners in medical team. At the same time, itamle sponsor atar, mga t-shirts. More partner Omal, mal maklol donation ng natal Shinkong Hospital dirigal gugita ko na single chailin nge rep ra Shinkong Hospital oro lo hospital nge awal ko coordinator sa really trigger member sa medical team for that Omal wow optimal masauli ga ataur ma if you notice that last year da galway gal taur ko give away lo ka di exercise towel kaya bus towel makadala la towel it's a good quality towel wow Sera hotel give open at other CTRA which is a CTRA kumbalin nga Taiwan gimoro loventrier other pala athletics no padas over tel Omal this year last year tiram le te galit
Palau Athletics am shadow. This year the plan was to switch Palau Athletics at ang Tegalith. and they come in shadow. So we're aquí ko nga siya del ludo el al time. So tiragal adama ma baby tiramir el al afternoon nga miraklu. Mung toptokol kakaraw sul ata involved tiya mong mal at tigal bol makita lang nila ata if I missed a name or kumbali but akpal deo giteng orang sudit tigaro kul adal gimdalo ron klamatela time overtel to tadakal it's ngora itu other people on cook route but it takes a lot of work to come up paigal rokulob overtel toy sa ada city area sorry close a deadline na end of July kama ma insist in no hindi kasi pero ada bela kuk tagi register why say kama gi register July gi obes sa nga route gi registering other bela all like the month before that's when they okay should I go or maybe off island nga that's the time other bela. So gidam le open na registration mo 16 August mangmal nepto ka entry and then the last week I gini open ringin more tirigel mle register online but tamla obes at timna ron sa tingil pay el mo nge pay so el altam mo el altam hindi ka ngi adal di ako kumatangal gidim tadi tes may matungang clear marang you know we really love the big number and we do want other vela ma-participate tiyan but agi dire kal malo nito si ulo mong maraigal maral mayor ada mo follow igal time teligibel mo ko baka Claudierling aigal entry in D1 nga kal mistake aiga di screw up al number so sige ta malgi mal ngit teringil ba si ulo mo makatuguk mo teligibel mas a level agi dire agi to registration ng dire kal remula rela man mo biot teling mitel na makmita tuik sige laklaykal entry number keep changing every day so number gi mo ba nga 502 it might be more it might be less we don't know say ul mendire kamlo affect ra medals mataro le sponsor asetela number by then it order because they need time to order the medals mataro and wal nga song sa elang according to number I got supplies nga song way nga songs then the number we have the entries but we are working with the Malmsol ambassador Lee we're working with Taiwan and try to make sure that Triero kun enter will get t-shirt and tara. Okay, so aside from race at tigal por murta ma tigal el buk ulunga sel murut tengan yang el kura moringir sel sebri adra buk tigal buk ti adra blul kura sebri ile ko part ni malu betego o kura o yang ngangi gel kura pasyol el sebri moringi ya tang yang mal restricted el moral bakla adra ko hindi ka restricted random by mal so kada mal encourage ra balul me todo el me because ara la da closer we do encourage the public mar adal me todo el me ra pular el o yang artigalat you know remurt hindi wa siya kotel maring el toko arma kama taruta maring like disu ko makramurte mes hindi ako tangalilad but if I see somebody nga corner lo cheer it boosts the runner I say so kada mal encourage ra community or rebam todo me pula rale the oyang artisans at tira maliwek kartel or you can see them twice so kung ngaram yun so they will pass you twice tira full marathon mal ko ra ko ngosong sa taro ko ngi egi ko ngan nga ko ra ngil litak ngan nga adal ko ra ayo ko mingitak lo kasi entertain ko agi mga toka so for that rogul to nga erong ule start a race agi provide agi mo so mama rural life band like ko ka the entertainment nga then idea was I get hot sa nga erangula we're trying to find like local vendors lo traway ka jewelries whatever lo ra get belaw t-shirt talaw nga klege local products it's gonna be so nga other lo siger trige gid mo gel vendor plus ay gumitin no ventre other PBA they know other PBA amal makatatan mo lang so they know masing tangarang ngil ding ititrain mo say
So we have the meeting this afternoon. So hopefully it'll help ka malugok mo abi isay gito kasi ngara ngil teletal for during the race ngara ti ka malugok kidruk ta darut ngara sa Eden mes ngara katom around the shell venue. But after the race at 8 a.m., ceremony will start at 8:30. Ceremony, of course, the program of national government, they're coming in and they're going to be doing the program awarding, recognition our partners. That's on the government side. But for the race part, engamam, akal, ang nga food and beverage station that's going to be available for typical participants, officials and volunteers, partners, ang nga gibom set up paringi catering for that. Hindi other blue, of course, alme, nga nga ako kaigel available sa ilom arakal to maraklal. So nga nga more our other participant traklo, mga nga more our kukti other blue. I'll mention that morning kukti sorry part tra event. Okay, so al mutul ko bakal mura chief ngira manyor since the kita live nga Palau Wave Radio matirikal TMC so kal ko di mutul ko mo o makatak lagi kita baby da at la traffic so border nga tela clock nga ko rat lagi loosen up traffic malu ko expect that traffic lagi loosen up. Lasilo mo la preparation na ako tokora traffic ma security mo la preparation ng ilang 11 la say. Isilo mo la race ra say dito sila ko race ra 2 o'clock lang ututaw. Ebol merek tigel the first 17. Amrek tigel long erong tigel nga yes. Engam laom deta sa silo ko. Tial mo ra biyon sa mamora yagidle malakal am laom deta. Kita amlamos edel guk mo balingil di mo concentrate tigel di mo ra ulati del mo tigel di mo ra yagidle healing garden el mo. Bang lali ka san sa kwaseng tilaklo len tigel ya mo opatemer. Me doktor sige kwaseng 8 o'clock la tutaw da lokyole la rut engam lamom deta sa. Okay. All right. Al kurang ani alas tel so amluak mo nge chibe. Awak tigel mal di no tel kwaseng mamaklat tigel spalela rom sel Saturday night. Agim lamsang agim lamot mok raway gagin dire ko marasong al tutaw. Lamsang al other tela la rom kadim la ko ko sing tela la ko kemal lamlin. Yang lakra madala bla pulis mo mal mosoro mal mel tulia adal mo cross la crosswalk. Seguida attention tutaw ado mal ko niya uspalila rom celular no seguida time. Attention rap tulu dam la mo ngodo. Mal ngodo le dia adal adal malala rail mo. Adio muto maklat ka maklat ke olengit. Olengit ko kasi may bodo tergible ko ra karkik. Seguida kasus malakal dup ang idin karyon. Ebol milet yan mal close ko na ba. Na umbrella isil event kita na pala blue lang. Okay, always say el kurang ani alas tel so mung coordinator. Randa mal masulat telte alle. Akum da sak ako ramla kabera ke rokul kum na swing ko ram close to telel bolo dinge buway mar adal. Direktel ruta. Edi kanon sa sesele tirgem le register agi as imamla get race number tirma paget chetira Friday Saturday 10 to 5 p.m. ma Saturday 2 to 7 p.m. Ragor State Saturday 2 to 7 p.m. legi aga moderator sel flight at Taiwan al May that Saturday afternoon for those people. Malsugum tirgel local semle register at sabi el Miragoro State between 10 to 5 pick up pa higel. Kada leave for Sunday morning. Dakangod ang wakla tol. Alage rande ako mam sular telte alel mas amamel me ko update travel kidel tiang ma kolbor nga ba esegim lutan me. Okay.
Also may según ay gagida ko no sa edit mong gila Omal Marathon el alra 2024 man mga sula la athletics el no sa el metro energy de madira el chief ginamang yorn no sa el meteorology del ruks madaigang ya riula Omal Marathon et el muktel mel ruk mo os madaigel ruk no telang tingila program may gel ruk no result ro kultura program mga malmira nga sulir other Omal Marathon again ay muto maklat ka bekla other ko hindi kadil Omal Marathon e bodo kla bakal ledra aral madira kalo maumali madrom please make sure mo makal aral lakamoli mo makal lakamo msigia designated driver raw bom kalgi klo makal aral. Okay, mandim na gigita kuknos edek po kumal misulat tun ina EPFM Eco Paradise madira kal mal mga sulir adra pala wave 89.9 madira kal TMC المس اللايبرتي ang dira kalo giwa gigit baby station tim na gigit amnos edel kukmo kumal misulang back to you spy